Эсенбек Медербеков. Үркүн. Повесть. Түркістан крайындагы жогорку даражалуу аскер кызматкерлеринин шашылыш чакырылган кеңешмеси өз ишин теке айынын 2 күнү кичи шашкыда баштады. Кеңешмени кыска кириш сөз менен ачкан соң улуу даражалуу генерал-губернатордун милдетин убактылуу аткаруучу жөө аскер генералы Ерофеев ички иштер министринин өткөн айдын 28-нде жиберген 18991 номерлүү телеграммасын окуп берди. Анда империяда жашаган ар түркүн улуттардын баарын, ошолордун ичинде түркстандыктарды майдандагы оорук жумуштарына чегүү милдети коюлган эле. Биринчи болуп Сырдария областынын губернатору генерал-лейтенант Галкин жар сөзгө чыкты. Анын пикири боюнча жергиликтүү калктын айрым турмуш тиричилик өзгөчөлүктөрүнө, атап айтканда туулганы тууралуу күбөлүктөрү жана үй-бүлө тизмелери жоктугуна, ал эми жаш курактары мусулманча жыл сүрүү аркылуу гана аныкталарына байланыштуу ички иштер министринин көрсөтмөлөрүн так аткаруу эч мүмкүн эмес. Анын үстүнө администрациянын үй-бүлөлүк тизме түзүп отурууга чамасы келбейт. Экинчиден, эгер белгилүү гана курактагы жигиттер алдына баштаса, жумушчулукка деген шылтоо менен жоокер катарында согушка жиберип атышат. Демек, аскерге милдеттүү болуп калган экенбиз деп эл тетири түшүнүп алышы мүмкүн. Ошонун натыйжасында толкундоолор, атүгүл тартипсиздиктер да чыгып кетиши ыктымал. Ал эми ак падышанын улук жардыгын мындагы калктын аң сезимине, түшүнүгүнө ыңгайлаштырып жүзөгө ашырууга болор эле. Маселен, белгилүү бир жумушка, канал каздырууга, жол курууга, чегирткелерди жок кылууга чегүү жергиликтүүлөрдү бушайман кылбас эле. Ошондой болсо, ушул кеңешменин милдети ар бир областтан канчадан жумушчу алуу жагын аныктоо менен гана чектелер эле. Баланча киши деп санын билген соң, губернаторлор аларды уездерге, уездер болуштарга бөлүштүрүп, бүткүл крайдан талап кылынган жумушчулар оңой эле тез арада эч чатак чутаксыз жыйналар эле. Каспийдин нары жагындагы областтын начальниги генерал-майор Калмыков Галкиндин пикирине каршы чыгып, мындай деди: жергиликтүү калк жумушчу бербей көтөрүлүш чыгарат деп чочулоого эч кандай негиз жок. Ошолордон эле түзүлгөн түркмөн полку аракеттенип аткан армияда кызмат өтөдө, көп эле киши Кавказ майданына жумушка жиберилди. Жергиликтүү гезитке жумушчу алуунун максатын жакшылап түшүндүргөн кайрылуу жарыялоого болот. Айрыкча ынтасын коюп иштеп өзүн көрсөткөндөр медалдар менен сыйланат деп убада берүүгө да болор эле. Анткени жергиликтүүлөрдүн ардактуу наам же белги дегенде малын түгүл, жанын да аябай турганы жакшы белгилүү. Самарканд областынын губернатору майор Лыкошин өзүнүн 2 ооз сөзүндө тескерисинче Галкиндин пикирин кубаттады. Фергана областынын губернатору генерал-лейтенант Гиппиус негизинен Галкиндин оюна кошулуу менен төмөнкүдөй пикир айтты. Эгер өз эркине койсок, жергиликтүүлөр бизге эчтемеге жараксыз жумушчуларды берип, кутулуп кетиши да мүмкүн. Анан эмне кыларыбызды билбей отуруп калабыз. Үй-бүлө тизмелерин түзө баштасак, кийин өзүбүзгө жакшы болор эле. Эгер жумушчуларды сыйыңар менен тандап, тыңдарын бербесеңер, тизме боюнча алабыз деп коркутуп турат элек. Бирок элдин маанайы аны башкарган бай манаптардын, молдолордун, ардактуу аксакалдардын мамилесине жараша болору белгилүү. Эгер үй-бүлө тизмелери боюнча аларды да алабыз десек, алар элди тескери үргүттөп, бузуп ийиши мүмкүн. Анын үстүнө иш жүзүндө өздөрү деле жумуш кылууга жарабайт. Ириде ушуну эске алуу керек. Үй-бүлө тизмесин түзбөй эле байманаптарды аттап өтүп, кедейлерди баланча дүкүнчө жумушка барасыңар деп алдап соолап, көзүн будамайлап алганга коллегиялык кеңешчи Булатов каршы чыкты. Анын ою боюнча бул теңчиликти да, адилеттикти да эске албаганга жатат. Экинчиден, 19 жаштан өйдөгүлөрдүн баары алынсын деген ак падышанын улук жардыгына туура келбейт.
Praporshik Vizdenkonskiy da Bulatovdun pikirine koşuldu. Bul ekönün Türk ellerine adiletirek boluğa harekettengeni da, padişalyk hökümetke ak hyzmat ötöge umtulusu da keňeşmege gatışyp oturgandardyn köbüne jakkan jok. Alar barынан da Przhevalsk syakty alysky tow arasyndagy uyezlerge baryp, boluştardy gydyryp, tizme tüzüp, uzak mezgil boyu uvara tartyp jürüden gaçyşdy. General Yerafeyev özü baştap, çoğulgandardyň köbü tigilje bul çoň hyzmatkerdiň milletin wagtlygy gana atgaryp atşgandykdan, bularga epde bele bir bütümge gelip, 18 punktdan turgan çeçim çygara goýup, mınakey keňeşip çara gördük. Ak padişanyň jardygyn öz wagtynda atgaryş üçin japa tyrmak işlep atabız dep, jogary jakka kagaz jazyp iýiş kerek ele. Andan keyin emne bolsa oşo bolsun, bularga kesepeti tiýbese boldy. Jogap bere turgan kişiler albette başka. Otpuskede, komandirovkada. Negizinen alardyn bardygy değerlik Taşkentden meý gaýnatgan ısygydan gaçyp, bulardy öz hyzmat orundaryna wagtly baylap kaltyrışkan. Bular ısykda sızgyrılıp, üp kabinetlerde eýintigi oturuşkany, keýede öz načalniklerinin teňirden teskeri joruklar üçin jogapga tartylyp, göz görüne japa çegip jürüşkeni az gelgensip, emne üçin japaýy jergilikdiler menen alpyroşup, üste gazap tartyşy gerek. Keňeşme süýlegöndördiň pikirin talkulamış bolgon soň, Jumuşçulardy aluu ыкmasy jönündägi gubernatorlaryň sunuşu ak padişanyň uluk jardygyna hiç karama garşy gelbeyt. Anda dele jumuşçulardyň jaş kuragyn anykdoo maselesi içki işler jana soguş ministrleriniň birgeleşip çeçүүsüne kaltyrylgan. Teskerisinçe, eger jergilikde halk kozgolgon maselelerden baryn ıhtiýardy türde özü çeşse, biz uluk jardykty tezirek jana azrak meýenet menen atgaryp berige jetişebiz. Eger kimdir biröler narazy bolgon günde da, al narazylyk padişa hökümetine emes, jergilikdi administrasiýaga teşeli bolup kalat degen bütümge geldi. Jumuşçulukka 19-dan 39-ga çeýinki erkekler tüp götere büt alınmagan soň, belgili bir kategoriýadagy adamdardy, maselen japadan jalgyz uuldardy, üý bülösün özü jalgyz bagyp jürgöndördi albasa kantet degen gün tartybindägi 8-nji maseleni koýorun koýup alyşyp, kınk-mınk etişip, hiç kimisi açyk süýlebegöndükden, mınday mayda çüýdöge baş orutup oturuunun kajeti jok deşip, tumandangan epteke bütüm jazyp koýuşdy. Jada kalsa o tarawany kantep uyuşturup, jumuşçulardy kimder uzatıp baru gerek, buga administrasiýa menen asker çinderi kanday ölçömde kol gabyş kılууga tiiş degen 9-njy maselede koyulgan jöp jönököy işti da özleri atkaruuga moýundary jar berbey, boluşlar menen moldolarga şıltap tim boluşdy. Bulardyn köňüldönüp girişip, iştiktüýrek çeçken maselesile bütkül kıraydın alına turgan jumuşçulardyn jalpy sanyn 5 oblastga bölüştürüp boldu. Keňeşmenin töregasy Yerafeyev özüne murdatan daýardalyp berilgen statistikalyk maglumattyň negizinde Türkistanga 3.332.200 erkek jaşay turganyn, alardyn içinen 250.000'i, başkaça aýtkanda 8% maýdandyn oğruguna jönötülüşü kerek ekenin, ar birinin elinin sanyna jaraşa alganda, mından Sırdarya oblastyna 80.000, Fergana oblastyna 77.000, Jetisu oblastyna 43.000, Samarkan oblastyna 35.000, Kaspiyden nary jagyndagy oblastga 15.000 kişiden tuğra kelerini bildirdi. Bul masele boýunça dykançylyk jana mamleketlik mülktör başkarmasynyň начальниги Bulatov törö birinci söz alyp, Türkistan kraýy paxta öndürүүçü gatarynda imperiýada eň başky orunda turaryn. Al emi paxtadan iştelip çykkan ar türkün produktlar maýdandagy salgylaşyp jatkan armiýaga da keregi teýerini aýtyp ötdi. Gaýsy oblastda gança paxta öndürülöri jönündägi statistikalyk maglumatty da okup berdi. Mından keyin keňeşmege katyşyp oturgandardyň köbü çuuldap, paxtaçylardan jumuşçulardy az alyş gerek, paxta ekpegenleriniň esebinen köbeýiş gerek dep talap kılışdy.
Karap görüşse, paxtany en köp aydagan oblast Fergana. Al emi taptakır paxta ekpegen oblast Жетісу bolup çykdy. Natijada jumuşçuların sanı kayradan tömöngüçe bölüştürüldü. Sırdaryaga 87 000, Жетісуга 60 000, Ferganaga 50 000, Samarkandga 38 000, Kaspiyden nары jagındagy oblastga 15 000 kişi. Munu menen gana çektelbey, keňeşme 250 000 jumuşçu aluu Türkistan krayi üçün ordu kıların. Emdigi jylky paxtany egүүgö, bıyılkı tüşümdü terip jyýyp aluga kedergisin tigizerin oyga alıp, kraydın başkı načalniginin mildetin atkaruuçudan jumuşçulardın jalpy sanın 200 000ge çeyin azaytуу mümkünçülügün karaştırıp körүү jagyn ötündü. Uşunun bardygy toktom katarında kagaz betine düşürülüp, çoğulgandarga dagı bir sere okup berilgen soň, ar biri özün oor jükden kutulganday jeňil sezip, zor kanattanuu menen tarkap ketişdi. Dagı 6 gün ötken soň tömönkü buyruk жазılıp, bardyk oblastlardın gubernatorlaryna jiberildi. Türkistan krayi boyunça buyruk. 1916 jyldyn 8 iyulu Taşkent şahary. Hazırkı jürüp atkan soğuş uçurunda hareketdegi armiyanın orugundagy korgonu çepterine jana soğuştu katnaşuu jolдорун kuruu jumuşlarına murda askerdik mildetten boşotulgan Rossiya imperiýasyndagy ar türkün uluttardy. Oşonun içinde Türkistan krayının jergilikli halkın da tartuu jönünde 25 iyun günü Ak Padişanın uluk jardygy çykdy. Birinci gezekte göğünçö 19 yaştan 31 yaşka çeyinki kurakdagy jergilikliler alınat. Çakırılgandardın bari emgek ak alışat, jana kaznan esebinen okattanışat. Gubernator törelörgö jana Kaspiyden nары jagındagy oblastın načalnigine tiiştүү görsetmelerdi berүү menen birge men uşul waka çeyin uluu, jooptu soğuştun kıyınçılığın görbögön jana emi gana Ak Padişanın erki menen armiyanın orugundagy jumuşka çakırılgan jergilikliler bul işke çynyklasy menen attanat. Jana eň jogorku jolbaşçı imperator jetektegen jeňiştүү orus armiýasy hareketlenip jatkan uğurukta kajybaz kayrat menen emgektenet dep işenem. General gubernatordy millettin uwaktalуу atkaruuçu jü asker generalı Yerafeyev. Bul buyruktu algan soň Жетісу oblastynyň asker gubernatory general-leytenant Folbaum Semirechенская жизнь gazetasi arkылуу jergiliklilerge ündö menen kayryldy. Jardykty jarya kılуу menen birge oblastın halkına Ak Padişanın erkin ıyık sanap atkaruunu buyuram. Jumuşçulardy aluu tınç kırdalda jana toluk tartip menen ötүү gerek. Bul işten iýgiligi üçin bütkül joopkerçilikdi Ak Padişa boluştardyn moýnuna jüktöй turganyn eske tutuunu eskertem. Ayıldyk ıstarçındar, eýlübaşylar, oşonda ele bardyk ardaktуу aksakaldar, ayrыкça moldalar bardyk güç kuwatyn ayabay boluştarga jardam berүүgө tiiş. Teskeri ügüt jürgüzүүgө taptakır jol berböөнü, eger kimdir biri bul buyrukka karşı birdeme aýtsa ele, any oşol zamat uyez начальнигинин karamagına jetkirүүnü talap kılam. Bizde bardygy sonun bolat. Uluu padişabymyzdyn jüregi kuwanyçka balkyt dep işenem. Mintip oylogon sebebim, men kabul alıp mayekteşken Kazak, Kırgız, Tarançı, jana başka uluttardın boluşlarının bari padişanın erkin, jana menin buyrugumdu azamatça kabul alıştı. Jumuşçulardy kantip aluu jagyn keňeşi bütkön soň, alar süýüktүү padişanın urmatına uralap kıykırışdy ele, oşonda biz süýleşip oturgan gubernatordun üýünün terezeleri timele şangırap turdu. Munun bari kızılday kalp ekeni, çınında Nikolay Ekinçinin kederinden getip bütkön kerbes törölörü, jergiltүү halktın oy pikirin, müdösün, maksat tilegin, umtuluusun, içki avalın, taptık ajırımın jakşı bilbey turgany, el aralabay jalan gana kagaz yüzünde buyruk, körsetme berүүgö dayar ştamp, reseptler menen iştöөгө könüp algany, Türkistandy mekendegen bir top elde çoğusu menen azap tozokko türtkülöp jürüp oturgany köp uzabay aşkirelendi.
Teke ayının 12-si günü Przewalsk uyezdinin начальниги polkovnik Ivanov şaharga jakynrak jaşagan boluştарды çakırtıp alıp, alarga Ak Padişanın uluk jardygyn uguzdu. Alar jooptu giyinçerek, başka boluşlar menen keňeşip çoğu bereli dep ötünüşdü. 13-nde Tilmeç Tölönbay Düýsebay oğlu Ivanovga Mariinka, Keň Su, Tüp, Türgön jana bir nazar boluşlarındağı jumuşçulukka alına turgan kurakdağı ayrım adamlar Xitaydy gözдөй kaça başlaşkanyn bildirdi. 14-nde Mariinkanyň dungandary toğdogu sart kalmaktarga koşup koygan malını alıp, şaşılış türde Przewalskiň bazaryna satyp açykanyn aýtdy. Ivanov jogoruda atylgan boluştарды çakırtıp alıp, jumuşçulardy Xitayga kaçırmagla dep eskertdi. 15-nde Tölönbay Mariinka boluşundan 50 kişi Xitayga kaçıp ketkenini bildirdi. Ivanov dungan boluşun çakırtıp, öz korosuna oturguzup alıp tizmet üzdürdi. Köl jegindegi boluştardyn bary 23-nde çoğu gelişip, el alardyn tilini albay atkanyn, jumuşka alına turgan kurakdagy jigitler adegende silerdi öldürüp anan askerge ketebiz dep korkutup atışkanyn Ivanovga bildirip, özlörün türmöge uwaktyly kamap koyuşun ötünüşdü. Munu menen alar öz janyn saktap kaluu, elge da jek görünmөө amalyn gözдөşdü. Birok Oyoz alardy eş negizsiz kamay albay turganyny aýtdy. Boluşlar bugada jüýeli жооп tabışdy. Eger Ivanov alardy kamap koysa, eldin boru orup, ıhtiyarı menen tizme tüzüp berişi mümkün. Eger tizmeni boluşlar tüzsö, jumuşka alına turgandar je alardan tuğandары sözsüz kol salbay koyuşpayt. Men 18 jyldan beri administrasiýada işleyim. Kırgızlardı münözün saltyn jakşı bilem. Til albay atjat degeniňer bolbogan söz. Handan görä tezerek gaýtkylada maga tizme tüzüp bergile, dedi akırı Oyoz. Boluşlar kup bolat taksır dep tarap ketişdi. 25-nde Tölönbay Ivanovga Mariinka kıştagynyn dungandary jumuşçu berүүgө makul boluşdy. Birok çynynda apiýimin jinap algança üý bölölörün Xitayga jönötüp koyup, özleri keyin kaçıp ketken atjat dep bildirdi. Boluştardyn bir towu tizmelerini alıp gelip tapşyrışdy. Birok alarda balança ayıldan tükünçö kişi dep düňünden gana жазılgandyktan Ivanov kişilerdin aty jönün, jaş kuragyn aýkyn görsötüp, har bir ayıl boyunça konkret tizme tüzünü talap kıldı. Munu atkaruudan boluşlar baş tartıştı. Har bir ayıl boyunça konkret tizme tüzülsö, boluştardın öz uğuldары, tuğandары, jan jökörlörü jok ekeni bilinip kalıp, kedeyler sözsüz janjal çıkarmak. Oyoz açуулanyp, har bir ayıl boyunça konkret tüzme tüzüğünü emi gatuu közömölgө alıp kaldı. Oşondan keyin Karakoldun bazarında attın baası 4-5 ese kımbattap, ustalar at takalap bergeni üçün murdagıday 50 tıyın emes 4 somdan ala başlaştı. Orus baylarında jaldan işlep jürgen kırgızlar tünü boyu kaçıp, alıskı ayıldarga jitip ketip atıştı. Kırgız Kazak halkı Ak Padişanın uluk jardygyna gatuu karşılık görsetip atkan uçurda Semirechенская жизнь gazetasının 28-iyulda sanına general gubernator Folbaum'dan 4 punkttan turgan жаңы buyruğu jarıyalandı. 1. Todo, talada bolsun, je tamdar menen boz üylerde bolsun, mıyzam tarabынан jol berilbegen jana tiiştүү biýliklerden urukсат alınmagan jyýyn toptordu ötkörүүgө tыйуу salınat. 2. Balança günü tükünçö jerde top bolot degen kabar tarkatууga jol berilbeyt. 3. Jyýynga kaçkandardyn bary polisiýanyň talabı boyunça özlörünün başka jetekçilerin jana uyuşturçularyň görsetip berүүgө mildettүү. 4. Köçelerde jana aýantlarda toptoşup jürүүgө bolboýt. Har kanday toptor menen jyýynдар askerler tarabынан kuulup tarkatylat. General gubernatorдун bul buyruğu tımızın süýleşүү ebag ele bütüp, bolar iş bolup boyosu kanıp kalgandan keyin çykdy. Batırkan Hacı Almatı, Jarkenttegi Kazaktın bilermandары menen kurama boluş Mariinkadagy dungandyn biýleri menen keň kesiri keňeşip,
asker berbeýiz, köterilişke daýardanabys. Ata jurtdy otorçulardan azat kılıp algan soň şabdan ağacının arbagyna sığynyp, anın uulu möküşdi kan göterip baş goşabız dep makulaşyp gelişken bolçu. Bul süýleşүүnü oldukson orgu bargy iş kılgan oyozlar tügül, polisiýanyň eň tajrybaly, eň mykty degen tınçylary da sezbey galyşkan. Mergençilerden mıltyk çoğultulup, közden dalda jerlerge ustalar uzanyp, nayza, aybalta, çokmorbaş, kılıç, at taka jasap jatışkanyna bir neçe gün bolgon. Bir jagынан alganda Türkistandagy beýlöçü, ezүүçü tapdyň gyzykçylygyny gözдөp, padişalyk administrasiýaga ömür boyu ak hyzmat kılıp ötgön. Ekinçi jagынан garaganda jetim jesilerge, dubana tentmişlerge kayrymdylygy menen bu karaçyl gatarynda ataga çykkan marhum Şabdan Ağacı'nın ismi kemindegi göterilişçülerge tuu gatarynda hyzmat kıldy. Anın bedeline jana arbagyna tayangan uğuldary möküş menen Samüdün op-oňoý ele Çüy, Isykgöl, Koçkor, Naryn öröөнündägi uruwlarga gana emes, Kırgızga çekdeş boluşlardagy Kazak halkyna da jetekçilik kılуу ukuguna e boluşdy. Har bir uruunun ardakty bilermandaryna, boluşlaryna elçi jiberip je kat jazyp, çawarman çaptırıp görsetme berip turuşdy. Bul eki bir tuğanyň göksögen maksаты bütkül eldin birgeleşken hareketi menen ata jurtdy otorçulardan boşatyp alıp, özleri kan, özleri biy bolup, halaganday öküm jürgüzüde ile. Birok bularga birinci retde eştүүлügi, ayarlığı jagынан atası Şabdandy tartkan, bala çağında orus mektepten talim tarbiýe alıp, keyin aldynkı köz garaşdagy ayrım intelligentler menen tanışıp, joldoş, sırdaş bolup, türköýlükden gadymkidey arılıp kalgan, kırgızlardan bööde kırgın gırsyka duşar bolorun emten ile bağımda turgan özlörün inisi Kemel karşı çıktı. Anı bir tuğandardan törtünçüsü Aman da koldodu. Törtö bir neçe gün boyu künküldöşüp, kıjıldaşı vuruşup, tarınışıp, hayra boğur tartışıp, jıluu jumşak süýleşgönüne garabastan taap-takır birimdike kele alışpady. Törtönün gıjı gujusun kulagı çalıp kalgan Kadir ake bir jigitin erçitip alıp ataylap bastırıp bardy. Bu kişi Şabdanyň közü barda da bulardykyna köp kattap, marhumga tatykdy şakirt öňdenip jürçü. Şabdan 19-njy kılımnyň 6-njy müçölündägi çyçkan jyly 1881-nji ýyly Peterburgga kara kırgızlardan ökülü gatary barıp, Padişa Aleksandr 3-nji takka oturguzup, tacı giygizүү söýletine gatyşyp, toğuluk kara kırgızlardan starşinası degen nam alıp, Altın Saat 1-nji razretdagy ardak çapan menen syýlanyp gelgen adam ele. Keyin 20-njy kılımnyň 1-nji müçölündägi uý ýylynda 1913-nji ýyly Kadir da anın jolun joldop, Romanovlardan padişalyk dinastiýasyna 300 ýyl toluşuna arnalgan saltanatly çoğuluşga gatyşyp, Vladimir lentasyna tagylgan kümüş medal jana 1-nji razretdagy ardak çapan menen syýlanyp gelgen. Oşentip emi Şabdanga teňata kewetelenip kalgan kezele. Törtöөнүn maňdaýyna oturguzup alıp, bulardan çoň atasy Jantay çoň manaptardan eştүүsü bolgon üçin jaňjal, çatak çawuşlardan gaçyp, elin tınç bakkanынан beri kep salyp berdi da, akyrynda tymyzyn daýardalyp atgan göteriliş jönünde oý pikirin açyk aýtdy. Ak padişanyň ülpötüne gatışdym. Gep sözüne tüşüne albadym. Bir gana askerine gözüm toydy. Baratkanda da, gelatkanda da jol boyu jer betin berbey jaýnagan saldatlardy gördüm. Padişaga alyňar gelbeyt, aýlanyp geteýin möküşüm, Samüdünüm. İçkeridegi askerin golu butun taňyp koysa, kırıp bütüre albaýsyňar. Anın üstüne Kırgızdan manaptarynyň bir ittigi bar. Kan bolsoň da, bek bolsoň da göre albaýt. Je özü bola albaýt. Silerge gara sanagandarda çykpay goýbaýt. Manaptardyň kuulary, Çüýdegi Tüleberdiniň çolpon menen Jantaýy, Teskeýdegi Ysabekdiň baýgazysy Orustun uluguna jan tartyp ketdi de ugatam. Joru-jorunun gözün çykyp degen oşol. Ataňar Şabdan menen tuz dam tatyşyp, ılym sanaşkyn kişelem bir jolu tilimde alyp koýgula. Bagyňarga jaraşa iniňer Kemel eşitdi eken, oşunun akylyndan çyga görbegile.
Heldin uvalyny galbay, badyşaha suraganym berip tynyş kıla, sadagan geteýin möküşüm. Emi ösörüm galgan jok, ölerim galdy. Silerge aýtar atalyk akylymda, kerizimde, osiýatymda uşul. At mingiz, toň gigiz dep surabaýym, suraganym ele uşu gagylyp geteýin Samydynym. Bolupdyr aksakal, el menen geňeşeli, köpçülük özü çetsin, sizde at mingizbey getire albaýbys, dedi möküş. Gelgeningizge rahmat awa. Çoň atam menen atamdyn arbagyny syйлap, bizge gam görgönüňizdi baamdap oturabys. Bugün mehman boluňuz. Erteň çoň gemindin başyna top kılaly. El akyl nasihatyňyzdy öz oğuzuňuzdan oksun. Çynymda aýsam, topragan köpçülük tügül, mowu eki agamda tiliňizdi alaryna közüm jetpey turat. Oşondukdan bizdi goýup, aýlyňyzdy aman saktap kalunyň hareketin görüňiz, dedi Kemel. Any men murda ele oýlap goýgam sadagan geteýin Kemelim. Men çolpongulça oyozga kol guşurup da bara albaýym, saldat menen çawşa da albaýym. Siler ürküp kalsaňar, koşak açyp, maňdaýga жазылганdy el menen çoğu görem. Barakelde awa, ak padişa özü kadırlap, çenton giyizgen sizden munu gütkön jok elek, dedi aman. Ak padişa günden günge aljyp, akyly gemip baratat görünöt. Peyli tarıdy, alky buzulup zorduk zombulugy köbeýdi. Zordun tübü korbolat degen, akyry barıp kara uruska aldyryp koýawy dep oýlap kaldym, kagylyp geteýin amanym. Kara urus jeňse bizge okşugan mayda galykka jakşy bolat ele awa, dedi Kemel. Kara urusunun sırryn jakşy bilbeýt ekemin, kagylyp geteýin Kemelim, dedi Kadyr eke. Kara urus kapyryňa da işenige bolboýt, dedi Samydyn. Sadaga geteýin Samydynym, toba gyl, bilbeseň bilem debe, iniňe köýüzge garaganda bilimdirök. Talaşyp tartışam deseň erkiň, birok men ukbaýyn, kagylaýyn. Koydum aksakal, emese esi alıňyz, biz konokka myn göreli. Meýliňer kagylaýyndyr, mowu Kemelim menin janyma kalsın, ermekteşeli. Ya jakşy bolat, aksakallardan da 5-6 onu çakyryp koýaly, dedi möküş. Rahmat sadagan geteýin möküşüm. Üçö erçişip çygyp geçdi. Kadyr ake menen Kemel olturgan boýdan kalyşdy. Sadagan geteýin Kemelim, dedi Kadyr ake başyn göterip any tigile garap. Menden sır jaşyrbaý ele goý. Men bir da kişini satyp ketken emesmin. Biröwnüň kebin biröwge aýtmaýym jok. Bu möküş agaň emne deyt? Kan bolam, kırgız gazakty baş koşturup biýleýim dep ele Kuday atyp atat. Mekege barıp ajy bolup gelgenden beri jerge suga batpay jelipinip da kaldy. Maga da, sizge da, atygül atam tirilip gelse da tilalar geypi jok. Çolok oýlap algan eken. El mintip çaň topulaň düşüp atsa emnenin kany. Başym maň bolup, gözüm kör bolup, oýlaganym oýran bolup turgan çagymda senin şarapatyň menen biraz demdenip keterip ekemin. Göwünçe uşu seni bir deme biletgo, el başnap gün düşse, tuyuktan jol tabar beken dep at arıtıp gelip oturam seket geteýin Kemelim. Kuwanbay goýa turuňuz awa. Köňülüňiz erteň ele gaýrat jogöt, elde tuyukka türtgönдөр köp, dedi Kemel munkangan ün menen. Jigittin başyna emne gelip emne getbeýt. Jaşyk bolbo Kemelim. Müşkül ordogon sayın kayra gurçu. El ürküp kalsa özüň emne kılaýyn dep turasyň. Kara orusuň jürgen jerge gete bersen kantet. Jok awa, men da siz aýtganday el başyna düşköndy çoğu görem. Barakelde Kemelim, barakelde. Ataňdyn arbagy uşu sözüňdi gop kuwanyp atatgo, dep Kadyr eke jaşyp ketdi. Kayrat kılıňyz jarykdyk. Erteň kary yüzüne çygyp surdangan, kaldaýgan kalyň el gelet. Kayrat turak süýleşe görüňiz. Jok, kagylaýyn Kemelim. Jer jaýnagan köpçülükke bek unçugar çamam jok. Sen ele süýleş. Meniň gebimdi koşup aýt. Men üzöňgü kagyşdyryp janyňda turaýyn. Makul awa, makul. Emi aksakallar kirip gelgiçe kıyşayıp es alıňyzçy, dep Kemel ırgıp turup, mamık kuş жаздыктан ekini alıp bere koydu. Uzak jol jürüp, çarçagan Kadyr eke jaň ele ürgülep baratkanda, 20'ga jakyn atka minerler kirip gelişip, çoruldap salam ayçyşyp, zamatda uykusun kaçırıp içti.
Aksakaldar Kadir akenin göңülün kıyalbay, eldi tınçtalı, möküş menen Samüdündü koyduralı, hak padişaga soraganın bereli dep uvadalaşıp, taydın etin jep alıp tarap geçti. Birok ertesi günkü kemin suusunun köpürösün tegerekte çoğulgan küyüldögön kalın jeyin, topon suu sıňary hiç bir janga eja berbey, Kadyrdy kemeli menen goşo, öz şarına çamındy sıňary ele agzyp ketkendey boldy. Köpüröde toptoşup duruşkan kadırlı bilermandardan birinci olup, Atakenin boluşu Belek Soltanoy ulu söz söylöp, akırında C. Orustun uluk, Baydebey çoňdorun da, askerin da büt talkalap, Taşkenge çeyin kuup taştaýbız, C. Öz tuğulup öskön jerimizde ölebüz, dep kykyrdy. Sarbagış boluşunun moldosu Omor da anı kuvattap, kapırdan ölsök şehitbiz, beyişke çygabız, dep zirkildedi. Andan keyin acı möküştün ıyık ata jurttu kapırlardan tazaloogo ündögön ar bir sözün jymjyrt turup, dit koyup, muyu buğuşkan soň, özün ak kiyizge salıp 3 jolu asmandata kan götörüp, murda ele kamdalıp koyulgan kızıl tebeteydi kiygizip, çapan jaap, ak boz beyni kurmandıka çalıp içti. Akırı el tınçy düşkönde, "Emi maga eko sözgö kezek bergile" dep ötünüp alıp, çyn jürekden güýüp-ışyp, muňkanyp süýlej başlagan Gemeldin sözü kançalyk jüýeli çygyp atsa da, hiç kimden nukkusy gelbedi. "Ha jeňilsek meýli, kyrylsak meýli, Kadyr ököň aman galsaňar boldy. Kapyrdan ölsek beyişke çygabys" dep tuş-tuştan kıykyryp turup alışdy. Bul kıykırgandardyň köbü jergilikli baymanap, boluş, ıstarçyn, jasoldordun da, orus uluktardyn da zorduk zombuluk, kısım, alık salıktarынан jabırkap bütkön, jer suğana emes, mal mülkünön da toluk ajıragan, üy bölösün baguga eç argasy kalbagan tomoyaktar ele. Al emi ömründe kimdir biröden zapkı görüşbögen, döwlet menen söýletge kark bolup, jokçuluk menen açkalyk emne ekenin bilişbegen köpçülük attuu baştuu atalgandyn mintip kötörülüşge julunganyna Kadyr ake menen Kemel düşüne alışpay, batyrsyny atjat dep teskeri joruşdy. "Hemi bulardy jaýyna goý, bolboy kalgan eken" dedi akırı Kadyr ake. Uşu syaktangan tolkunda talaş tartış, iç-ara ırkı gelişpö, Isyk göldün kılasyn mekendegen urularda da bolup etdi. Kiçi Şaşkedele çyçkan başında çoň döwege 5000den aşkın kişi çoğuldu. Irysbek da atasyny eýerçip kunan minip bardy. Eldin akırı bolup Baygazy, Huseyin, Şadykan, Nurgazy, Ükü, Atakan, Adylbek, Elaman, Berikbay, Karakmat, Düýşenbe kuramalar basırıp gelişdi. Jigitler uturlay çurkap, bilermandardyn atlaryny alışdy. Gelgenler çoğusu menen döwege çygyp, karyalarga salam aytyşyp, kol alışkan soň kök şiberge mandaş dokunup oturup kalışdy. Aylana jymjyrt bola düşdü. Bul gün kürküröp çagılgan çagılardın aldındağı memirey kalgan tınçlık sıňar ele. "Kana, boluş söz baştaýsyňby? Oturabızby? Toňdogy gıdyktan 5-600 kol geletat. Halar gelgiçe biz bir jakadan baş, bir jengden kol çıgaryp, jogapga daýar bolboýluby?" dedi Baygazy. "Oy, toktogula, karakoldan gabar aldyňarby? Hemne gep bar, kurama?" dedi Huseyin. Aksakaldardın en ayagında çykçyýyp mandaş dokunup, tüýşüktü kebetede oturgan kurama boluş muştumuna jötölüp, tamagyn jasap alıp, ünün begirek çıgaryp süýle başlady. "Karakolga geçe barıp geldim. Oýaz Güngöý teskeýdegi boluştardyn baryn çakırtkan eken. El arasında emne gep bar, saldat berbeýiz degenler jokpu?" dep surady. "Eş çatak jok" dedik. "Emese ar bir boluştan 500'den saldat beresiňer. Bir juman içinde kamdagla" dep taratyp "Hemne deýer eken" dep Tölenbayga kılçaktasak, "Arga jok beresiňer" dep tim boldu. "Eş bolotdukunda atym kaldy ele, barsam özü üýünde eken. "İyi mırza, emne jumuştap geldiňiz ele" dedi. "Oýaz çakyrypdyr, saldat beresiň deyt. Oşonu ugup alıp kayra getip baratam" dedim. "Ay kurama, uşak ugup atam. Saldat berbeýiz, orus menen çawuşabız dep eldi ündep jürgender bar deyt. Oşo çynby" dedi. "Kalp deýe albay, çyn" dedim.
Ат дегенің ай, бекер кылыпсыңар. Оёз да силерге чынын айткан эмес экен. Орус дыйкандардын көбү Герман согушуна кетип, эгини жыйна албай, чөбү чабылбай калды. Биздин жигиттер урушка катышып, окко учпай эле ошолордун жумушун кылат болчу. Аскер өнөрүн үйрөнбөгөн кыргызды майданга салмак беле. Оёз элди коркутуп үркүтпөй эле жумушчулукка алабыз деп ачыгын айтса болмок экен. Болуптур, мен чоң шашкеде чаап жетип барам. Оёз айтпаган чындыкты элге мен айтам. Аксакалдар менсиз бүтүм чыгарышпасын деди эле Эшболотту кичине күтөлүбү? Деди Курама. Макул, бир чай кайнам сабыр кылалы, деди Кусейин. Ылдый карап, камчы сабы менен жер чукмуш болуп отурган Байгазы селтең этип баш көтөрдү. Эшболоттун эмнесин күтөбүз? Ал кайсы кадырлуу киши эле? Кудайды бир карасыңар боло. Бул элди Эшболот билеби же мен билем я? Деп айткысы келди. Бирок токтоолук кылып унчуккан жок. Ал ар дайым жыйын топтордо так ушу токтоолугу, сабырдуулугу, салмактуу кеби менен жеңип чыкчу. Жаакташкан чечендердин кебин купуя угуп отура берип, оң терсинин ичинде иргеп алып, анан акырында гана бүтүм чыгара бир сүйлөп көнгөн эле. Эшболот билимдүү киши, аны күтпөсөк болбойт. Тигине чаң чыкты, 3 киши экен, катуу келатышат, деди Дүйшөмбү. Элдин баары орундарынан тура калышып, жарданып карап турушту. Байгазы отурган калыбынан козголуп да койбоду. Бирок анын минтип төрөпейил көрсөткөнүн эми эч ким, жада калса атын токкан жигити Шамүдүн да байкаган жок. Бети башын чаң баскан Эшболот дөбөдөгү билермандарга салам айтып, кол алышып чыкты. Эшболот, караколдон бүгүн чыктыңбы? Деди Кусейин. Ооба, таңында аттангам Куке. Эмне кеп бар? Кепсиздерден болсун Куке, каракол тынч. Биз билимдүү эмеспи, эмне айтар экен деп сени күтүп отурабыз. Аныңыздарга рахмат. Аксакалдар, агайындар, жамандык жерге жатпайт, тирүү киши көргө батпайт дешет эмеспи? Манаптар кеп кеңешке алышпаса да, мен кече күнү көбүр-шыбыр кеп уктум. Солдатка балдарыбызды берги чекти орус менен чабышабыз деп кыргыз казак баталашыптыр дейт. Бул чынбы же ушакпы? Менин билишимче бу чын кеп. Калп дейин десем, коңур өлөңдөгү саяк, тоңдогу кыдык биригип 700 кол курап, Алматайдын уулу Ысагалы баш болуп, тосорго келип түштү дейт. Тоңдо 20 түтүн орус бар экен. Аларды бала чакасынан өйдө кырып салды дейт. Эми тамга менен Барскондогу орусту талкалайбыз деп бери келатса керек. Байсоорунда түндө өрт күйдү. Бул жамы журтка мурдатан айтылган белги болчу, айланайын Эшболот. Кокуй Куке, бу орустун букарасында эмне жазык? Силерди ошо букаралар багып атпайбы? Өз кайсы, жат кайсы экенин ажыратсаңар боло. Балдарыңарды алам деген ак падыша, ага деги укуруңар жетпейт. Анын күчү канча экенин акылман Кадыр аке өз көзү менен көрүп келип отурат. Алыңар жетпес жоо менен алышып, элдин убалына калып керек эмне? Чынын айтайын, орус менен немис катуу согушуп атат. Орус журтунда жумушка жарактуу эр бүлө аз калды. Кыргыз казактын кайраттуу жигиттери барып, ошол жалгыз бой калышкан катындардын жумушун бүтүрүп берип эле аман эсен кайрылып келишет. Сураган 500 жигитин бергиле да Кудайдан жакшылык күтүп чыдай тургула. Мага ушу бир жолу ишенип койгулачы. Орус букаралары ак падышаны чукул эле тагынан кулатышат. Жаңы адилет урият заман болот. Сабыр кылып кичине күтө тургула. Мен кайра чаап барып Барскон жууку болуштардын эли тынч калды деп Оёзго айтайын. Кана кандай дейсиңер аксакалдар? Ой Кудай аткыр Кусейин, деди Берикбай баатыр айкырып ордунан тура калып. Кишиде бушул чокундук менен кечке сүйлөшүп отурасыңбы? Бул оруска ыйманы саткан неме экенин билбейсиңби? Уялбай барып Оёзго айтайын дейт. Көңкү кыргыз, казак, орус менен чабышып атса, биз жүгүрүп барып тизе бүгөбүзбү? Ата бабанын арбагына койдум Эшболот сени. Орус менен немис айгышып урушуп атса, эки ортодо балдарыбызды окко учуруп өлтүрө албайбыз. Андан көрө чабышсак жан калат. Ак падышасы келсе, ак падыша менен чабышам мен. Же бабам Манас падыша менен чабышпай жүрдү беле? Балдардын баары кан майданга кетип калса, бизди ким көмөт?
Bugün 500 jigit alsa, erteң 1000 alat. Maldı verdik, jer suunu verdik. Emi baldarыбыздын canını algan atsa dele çıday beremiz be. Tetigi çüy, kemin, koçkor, jumgaldagı el emne kem akıl beken? Attanabız biz da. Ölsök da tirilsek da el menen bolalı, jurt. Ay Berikbay, Huseyin. Ekoňer ele bakılday beresiňerbi, je bizge da gep tiýebi, dedi Baygazy ornundan turup. Ekoňer bugün eldin uwalına kalgan turasyňar. Eşpolottun aytkany tuura. Ak padışanyň suragany saldat emes jumuşçu. Balдар barıp jumuşun kılıp berip kaytıp gelişet. Jumuşçu bereli. Orus menen kırgızı çavuşturup kan tögüştürüp uwalına kalbaylı. Böde kırgın bolat. El başına gün tüşöt. Enkegen karı, emgektegen balaga uwal. Berikbay ekoz eşteme bolboybuz. Başka el emne kılsa o özü bilsin. Öz azabı özüne. Bapa, tuğma, Kadir ake menen Eşbolot'un tilini alıp tınç jata bereli. Je öz balabız Eşbolot'a işenbeybiz bi? Ayt Eşbolot, men tuura süylüp jatamby, je çekisi barby? Öňü bozorup oturgan Eşbolot kayrada tura kalıp kargıldana süýledim. O aylanayın jurt, aksakalдар, Bakemdin jön bilgi ekeni uşerden bilindi. Bu kişi bola turgan alamatty aldyna ala bilip, eldi ajaldan, azap tozoktan saktaylı dep oturat. Berikbay ata, siz jaman açsaňyz da men jakşı aytaýyn. Sizdin jo sayıp jürgen batyr ekeniňiz jamy jurtga malum. Birok bir yerde aldartybızdy oýlap, akıl jugurtup çeçe turgan iş bolup turat. Gep jeke siz menen men emes, bütkül eldin, Bakem aytkanday emgektegen bala, enkeygen garynın, beybeçaralardın tagdyry jönünde jürüp atat. Eldi güýlep beker uwalına kalbaňyz. Keyin jamanatty bolasız. Ukum tukumga ısagaly menen Berikbaydın kılgany degen gep kalat. Menin tilimde albasaňar da Bakemdin tilini algıla, tınç kalaly. Tuura, jüýeli gep. Berikbaydyky çeki. Oşondoy bütüm kılaly, degen ünder tuş-tuştan jaňyryp çykdy. Ay Baygazı, biz Güngöy teskeydegi kalın elden bölünüp kalabızbı? Emne kotur el belek? Dep Huseyin adatınça açuusuna çıdabay çaňyryp aldy. Baygazının sırrı maga malum, dedi Berikbay anyk uwattap. Bul özü oyozdu paralap koluna alıp algan kişi. Oşonun arkası menen teskeydi men bilem dep jurat. Hanam bul kimdin söz süýlemegele? Men bunun tilini albaym. Kazat kattanam. Batırkan menen ısagalıga üzöngülaş bolam. Kapırdı öldürsem kazımın, ölsem şehitmin. Berikbay, gözüňdi aç, dedi açuusu şakarday gaýnap çykkan Baygazy. Batır batır dep koysale, to uratçıday bolup güýlene berbe. Baygazy üke, sabır kılçı, men birek o söz aytaýynçy, dedi Atakan jaybarakat sakalyn sılap. Kovur güýür basılıp, to üçe jymjyrt bola düşdü. Bu Berikbay jezden menen Huseyin bizdin tilibizdi algıday emes. Kolundan gelse ak badışany çaap alsın. Biz menen oljo bölüşpeli koyuşsun. Özübüz tınç okatыбызды kılaly. Raspı jurt? Iras ata, degen ünder tuş-tuştan jaňyryp çykdy. Oýlanyp iş kılgan jakşı. Orus degen önörlü jurt. Kırgız Kazaktın aga alı gelbeyt. Açuusuna tiýseňer çilçe kırıp koýot. Kiçine akıl toktatıp oýlançy jezde. Emnen oýlanam? Uuluň ekoň Baygazy menen önökleşip getdiňer. Öňgönün tilini asa alarmyn, Baygazynyň tilini albaým. Meýliň emese, biz uruşpaýbys. Sayak menen gıdıktın kolu gelse kondurbaýbys. Barskondagy oruska tiýbeýbis. Tınç okatybızdy kılabys. Sen özüňdin bilgen namazyňdy okuýber. Kana, uşunu hep görgönдөр bölünüp çykkylaçy. Özübüzçe bata kılıp alaly, dep Baygazy ıldy bastı. Eldin göğü soňundan getdi. Berikbay menen Huseyin baş bolgon çakkan top ordan gozgolbay oturup kalaberdi. Düýşömbü menen jüdömüş, kimisine koşularyn bilbey ara jolda buşaýman bolup turuşdy. Köterülüş baş oğunanın 8-inde çoň gemin kolotundagy Novorossiyskaya attu otorçulardın kıştagına sarbagışlardın gütülbögön jerden kol saluusy menen baştaldy. Otorçular 3 üýge çogulup alyşyp, erdik menen karşılık görsetişdi. Keçke mal kıştak örtölüp,
Erkeklerden bir tovu öldürülüp, bir tovu kolga düşüp, barının mal mülkü, katın kızları olcalanıp ketdi. Qaysı bir manaptardın göpkön zökür jigitleri, katın baldardı, çal kempirlerdi da ayabay, jara sayıp ırgıtıp, je başıngıya çağıp ötken uçurlarda bolboy koygon jok. 9'unda götörülüştün örtü, Bütgül, Çüy, Isıkgöl, Koçkor, Jumgal, Narın öründörüne tarqadı. Götörülüşçüler tezele Bişkekten Karakolga, balıkçıdan Narın çevine çeyin poçta jollarını eğilip alıştı. Telegraf baylanışın buzup, poçta stansiyalarını tonop, talqalap, köprülerde örttöp jiberişti. Jol toğumdoruna küzötçüler koyuştu. Boğum kapçıgayынан köl örönüne kireberiş jerde küzötte buğup oturuşkan sarbağıştın joğun top jigitleri Bişkekten Karakolga 170 mıltık 40 miңden aşuun oqdары tartıp baratkan 4 kana saldat közömöldögön ekaravanı kolga düşürüp alıştı. Bişkek uyezdinin начальнигinin milletini atkaruçu podpolkovnik Rımşeviç sarbağıştardın götörülüşü jönündögi kabardy ukkan soň Tokmok kıştagına çağıp jetip zapastagı atjandardan jergilüktü erkeklerden ıhtiyardu atrat uyuştura koydu. Uçaskalık pristavты baş kılıp atjandardan çakan toğun tüyündögi Orus Kazak stansiyası Samsonovkany korgogo jiberdi. Özü 26 atjan asker menen tüştük çıgış tarapta jaygaşkan Akpiket, Bystroretskaya kışlaktарын gözдөй çaptı. Kiçik eminden Bökse toğusuna çukuldap kalganda jolda buğup oturuşkan 300'gө jakın kötörülüşçüler kütülbögön jerden Rımşeviçtin atradyn kurçap alıştı. Birok taamay, tez atılgan oktorgo turuştuk bere albay, kayra toğunu gözдөй kaçtı. Oşentip oyoz eki kışlaktın otorçuların aman esen Tokmokka ötkörüp jiberүүgө ulgürüp, özü gayradan Samsonovkany gözдөй çaptı. Avaldın kıyın ekenin bağımdap, murda kınk etpegen momun kara kırgızdardın, emi okko karşı taymanbay çapkan ala göğüdün erdiğine tangdanıp, öz kert başına da ölüm korkunuşu tuğulup durganın emi gana oyladı. Kötörülüşçülördün Samsonovkaga algaçkı çavuolunun mizin kaytaruu ança kıyınçılıkka turgan jok. Anın üstüne kiyinki günü Verny şaharından Kaştek aşuusuna aşıp gelgen yüzbaşı Veliçkindin Kazak oruslardan tüzülgön atradı kozgoloңçularda toğuğa sürüp taştap, uwaktyly bolsa da çüy öröөнün boşottu. Talada kalgan ölüktördi izdep taap kömүүgө da ulgurdu. Birok kiyinki 12'sindegi kayradan kagılışuda yüzbaşı Veliçkinda zapastagı atjandardyň komandaçysı praporşik Kiselevda bir neçe tömönkü çendүүлörmen birge kurman boluştu. Vahmistr jetektep kalgan atrat emi götörüşçülördi kuguntuktooga batına albay, jalangana alardın çavuldarından koruk alek boldu. 13'ünde sarbağışlardın çoң tobu Tokmok kıştagyn kurşoga aldı. Oşol uçurda Verny şaharынан jiberilgen pod Yesavul Bakureviçtin jazaloçu atradı jetip gelip, kozgoloңçulardy toğunu gözдөй sürüp taştap kıştaka girdi. Kötörülüşçüler Tokmok kıştagyn çavul koyup alış üçin köz göründe kamыныp atışkandyktan bul atrat 200 mergençiden tüzülgön jö drujina 150 ıhtiyardy atjandar тобу menen çyňdaldy. Tokmokka korkunç tuğulup kalganyn ugup, podpolkovnik Rımşeviç pristav Baygulovdu jana 14 kenje çendүүлörden turgan komandany alıp Samsonovkadan çağıp jetip geldi. 28 türkün tüstü tuğ götürüşkön Kızıl Tuğçan avayılda urusunun boluşu, çoң manap kanat ıvıke uğulu başçılık kılgan 5000'ge jakın kötörüşçüler ekiye bölünüp Tokmok menen Samsonovkaga çavul koya başlaştı. Gün sayın çavul ulam güçöp, katı ulap, öjörlönüp, erteň menenki saat 7'den geçki 9'ga çeyin sozulçu boldu. Tün içinde Tokmok menen Samsonovkanın tegeregi büt jarkıldap, aloğlanıp ot küyüptürdü. Padişalyk askerler akoptordan karışçılbay ok attanıp kalıştı. Tünküsün ıhtiyardı atratdagylar kezekteşip küzötkö turup jürüştü. 17'si günü geçinde kötörüşçülördün kanı Möküş Şabdan oğlu, başka asker başçısı kanatты. Oşondoyla argaysı boluştardın kolun baştagandardı, jana 10 çaktı ardakты aksakaldardı, Burana çevindegi aq örgösünü kengeşke çakırdı. Argimisi bilgen akılını aytıp, baş katırıp oturuşup, akırı Tokmoktun biylöçülörüne, jana Orustun asker başçılarına opuzak at жазıp elçi jibermek boluştu. Tokmoktun boluş ıstarçındarına jana aksakal bilermandarına. Musulmandardan en başka biylöçülöründen buyruk.
Barыңар тең куралыңарды таштап, мусулмандарга багынгыла жана бизге жоогуңарды билдиргиле. Эгерде моюнсунбасаңар мерт болосуңар. Муну менен бирге каракол менен нарын талкаланып, жер жүзүнөн жексен кылганын, багынып бергендер аман-эсен калганын, биздин Токмок менен Бишкекти гана ала турган 40 жаштагылардан тышкары, башкача айтканда 19-39 жаштагы аскерлердин саны 40 миң экенин, калганы азырынча үйлөрүндө жатышканын билдиребиз. Катты жазып бүтүшүп, кайра окутуп угушуп, акырына Мөкүш баштап бир тобу кол коюп, мөөрлөрүн бармактарын басышты. Кош, эми бул катты ким алып барат? Деди Канат. Аскер башчы сизсиз. Ылайыгына карап элчини өзүңүз дайындап, жоогунда өзүңүз алыңыз, деди Мөкүш. Канат башын ылдый салып саамга ойлонуп калды. Тыңыраак ат мингизип, абышкалардын бирин жиберсе кантет я, эптеп жеткисе болду да. Баракелде, таптыңыз аксакал, деди Мөкүш. Канат Бурана айылындагы сыркоо абышкалардын үчөөнө сүйлөшүп көрдү эле, үчөө тең: "Кой айланайын иним, шайманым жок, элчи болмок түгүл оорусунду тик багып карай албайм", деген жоопту айтышты. Канат шылкыйып кол башчыга арналып көтөрүлгөн ак өргөгө кайрылып келди. "Могу аксакал сизди издеп келип тураба", деди ошол учурда жан жигиттердин бири. Канаттын бет маңдайында аппак чоң сакалчан, жүзүнө кабат-кабат бырыш түшкөн, кайгы муңдан мүңкүрөп калган бейтааныш кара абышка турган экен. Өзү барайын деп жүргөн немеби, деп ойлогон Канат ордунан тура калып, оозунуп салам айтты. "Алек салам баатыр", деди карыя жетине албай кубанып. "Кулак сизде аксакал. Канат иним, эл башына күн түшкөндө жамы кыргызга кол башчы болгон экенсиң. Ошону угуп аркаң тиер бекен деп алдыңа келип отурам. Жалгыз уулум Аргынбайды Байгазы менен Оёз солдатка айдатып иделе. Ошонун дарегин биле албай койдум. Баламда өзүмө окшоп кат билбеген түркөй эле. Талды сууда Жамбо деген тамырым бар эле. Анында жалгыз уулу солдатка кетиптир деп угуп, кат кабары бар бекен, билейин деп бардым эле. Анын баласы кетпей эле ушу сенин кошунуңда жүрүптүр. Жалгыз эле менин шорум кайнаган экен. Уулуңуздун дарегин билүүнүн бир жолу бар аксакал. Ал кандай жол кагылайын?" деп карыя ого бетер кубанды. "Могу Токмоктогу орусту багындырып, аскер башчысын колго түшүрсөк, ошондон билебиз. Эми аны качан колго түшүрөсүң кагылып кетейин? Эгер сиз кол кабыш кылсаңыз бат эле түшүрөбүз. Менин колумдан эмне келет я, айланайын." Канат абышкадан эчтемени жашырбай, болгон сырды толук айтып берди. "Минтип атышып чабышып атсаңар, капыр орусун кепке келбей эле өлтүрүп коет го катты күн", деп абышка дегенде чочуп кетти. "Биздин элдин салты элчиге өлүм жок дебейсизби? Ошого капырын анат дейсиңби? Канчага келдиңиз аксакал?" "85-темин. Кудай колдоп моюн сунушса кайра жүз көрүшөбүз." "Болуптур иним, тоокел кылайын. Мен кайсы аялуу киши элем. Өсөрүм калган жок, өлөрүм калды. Бир жолу эл керегине жарап берейин. Жалгыз уулум Аргынбайга көз кырыңды сала жүрөрсүң. Кайтпай калсам, өзүң бир Куран окутуп коерсуң. Андан кабатыр болбоңуз. Ысмыңыз менен атаңыздын атын айтып коюңуз. Койке уулу эл аман. Унутпайм, бүгүн бизге мейман болуңуз. Мынакей кат. Бегире катып алып, эртең таңында аттаныңыз. Солдаты кармап алса, улугуңарга алып баргыла. Канаттын айткан дубай саламы бар деңиз." "Болуптур, айланайын, куп болот. Рахмат аба. Бул кайратыңызды элдин баарына айтам. Уулуңуздан камсанабаңыз." Абышка таң агарганда аттанып, Токмокту көздөй чоң жол менен түп-түз жөнөдү. Самсоновка кыштагына чукулдап барганда, жаң эле казылган чуңкурдан күтүлбөгөн жерден 5 солдат ыргып чыгып, бирөө тизгинден алып, экинчиси абышканы аттан оодара тартып түшүрдү. Койнун чөнтөктөрүн тинтип, опузак атты алып койду. Айткан сөздөрүнө маани бербей, түшүнбөй, кайра кыжырланышып, көчкө бир тээп жөө айдап жөнөштү. Ошол эле 18-күнү чоң шаш кеченде
Bişbek uyezdinin 6-cı участогынын соты Волков Тилмеч Манаевдин көмөгү жана прокурордун жолдошу Камаринецдин катышуусу менен абышканы суракка алып, төмөнкүлөрдү билди. Жууку болушунда жашаган элеман койке уулумун, кыргызмын, 85-темин, мусулманмын, кат тааныбайм, мурда соттолгон эмесмин. Бүгүн эртең менен Самсоновка кыштагынын жанынан мени бир топ орус аскерлери кармап алышты. Мен өзүм деле колго түшүп берейин деп келаткам. Анткени Абайылда болушундагы ардактуу чоң манап Канат Ыбыке уулунун тапшырмасы боюнча Токмокко барып, болуштун старчынына же башка акимдердин бирине биздин кыргыз аскер башчыларынын жазган буйругун бермек болчумун. Буйрукту мен солдаттарга өзүм эле бердим. Алар мени туткундап алышып, Токмоктогу аскердин башына алып барышты. Ал төрө мага көрсөткөн кагаз так ошо мага Канат Ыбыке уулу тапшырган буйрук. Мен бул катты алганда Токмоктогулар мага Канатка багышталган кандайдыр бир жооп кат жазып беришет го деп ойлогом. Кыргыз элинин салты боюнча элчиге өлүм жок. Буйрукту мага Бурана деген жерден 30 кыргыздын көзүнчө берди. Алардын арасында Жумгалдын болушу Көкүнбай Чыны уулу, Курман Кожонун болушу Курман Элебес уулу, Мырзабек Дыйканбай уулу бар болчу. Калган кыргыздарды тааныбайм. Биздин кыргыз аскер башчыларынын ойлогон ою мага белгисиз. Биздин солдаттар аскерле деп аталышат. Башка аскер башчылары катарында Токтосун Бектен уулу, Керимбай Канат уулу, Көкүнбай Чыны уулу, Курман Элебес уулу, Мырзабек Дыйканбай уулу эсептелишет. Калгандары мен билбейм. Жогорудагы акимдер жамы болуштардын башчысы кылып Канат Ыбыке уулун шайлашкан. Кыргыздардын бир топ орус кыштактарын талкалап өрттөгөнү жөнүндө мен эчтеме билбейм. Мен өзүм Ысык көлдөгү жууку болушунан чүй өрөөнүнө 3 эле күн мурда келдим. Максатым буудай сатып алып эле. Жолдон Канатка кокусунан жолуктум. Чүйгө түшөр менен найза кылыч менен куралданган, кайбири мылтык асынган кыргыздардын топторун көрдүм. Эмне үчүн куралданышканын билбейм. Кыргыздар куралды кайдан алышканын, аларды аскер өнөрүнө ким үйрөткөнүн же үйрөтүп атканын, алардын арасында согуш туткундары же көтөрүлүшкө чыккыла деп түрткүлөгөн чет элдиктер барбы, жокпу билбейм. Көтөрүлүштүн максаты эмне экенин акылым жетпейт. Азыр кыргыздардын ичинде эмне окуя болуп атканын, кандай мүдөсү бар экенин айтуудан баш тартам. Суракка алып бүткөн соң согуштук талаа сотунун өкүмү боюнча абышканы Токмоктун сазына айдап барышып, атып ташташты. 30 агатка жооп кайтаруу жөнүндө ойлоп да коюшкан жок. Жооп күтүп бир күн тыныгууга мажбур болгон көтөрүлүшчүлөр абышканын кайрылып келеринен биротоло үмүт үзүшкөн соң 20 күнү эртең менен жамгырдай жааган окко карабай жан аябаган өлөрман чабуулга чыгышты. Билгичтик менен курулган буктурма тосмолор, терең казылган аң чуңкурлар гана коргонуучуларды ат туяктарына тепсенди болуудан сактап калды. Ошондой чабуул бир күндө 3 ирет кайталанды. 21-нде да көтөрүлүшчүлөр Токмок гана түгүл, Бишкекти да кошо алуу максатында бек турушуп, ого бетер чечкүндүү аракет кылышты. Душмандын куулугун билип калышкандыктан ар кандай тоскоолдорду айланып өтүп, же таптакыр солдаттар күтпөгөн жактан чабуул коюшту. Пулемоттун оогунан катары менен кулап, боо түшүп жатышканына кайыл болушуп, жан аябай каршылык көрсөтүп атышкандардын кайраты мокоп, чамасы да чак болуп, көп узабай аргасыдан моюн сунуп беришерине жакын калганын кандайдыр бир сокур сезим менен баамдап турушту. Бирок 22 күнү таң үрөң бараңда Ташкенттен жиберилген подполковник Гейцзыктын 3 түркүн куралданган отряды Токмокко келип кирди. Муну байкабай калышкан түркөй көтөрүлүшчүлөр адатынча эртең мененки саат 9-да үйрөнгөн жоосун кайрадан курчап, дагы бир жолу эми эң акыркы жолу барып турган чечкиндүүлүк менен ар тараптан чабуул коюшту. Душмандар алдыңкы катардагылардын баары өтө чукул келгенче дым чыгарбай күтүп турушуп,
Ana mıltıktardan da, pulemottordan da, artilleriyadan da buta atkansıp oğ jadırıp, zamat dele top towu menen kaysap kırıp jiberişdi. Adattan tışkary kurştuk kılışkan alagöýden köterişçiler yüzdegen er jigitlerden uşul çawulda ajrap jeňilip kalyşganyna emi gana düşünüp, Isyk göldi beti alyp jan talaşa kaçyp jünüşdi.